Manipur state arlo mite akhe aphan ST kelong nangji aron India Constitution along do sita Manipur High Court recommendation kipi ke padera joini mite akhe do an pregjam along rile do dun pusita kache songa sai kedeng pon athepi athesi Manipur High Court order pidera phita ke padera puthak kache songpon Pini arni sivet along ritin pregjam adim le mite akhe atum do dun pusita Pini arni apor en pon si mite akhe kache songa me kedeng pon Lasi Pini Ladakh Karbi Anglong District Arlo Mite Khedo Anching Room Si ST Long Nangji Lapen Prabjin Pen Manipur High Court Order Recommendation Piserak Nangji Pu Kehangpon. Athe India Constitution along ateng pulote Mite Akhe Atumaphan ke ST Kipitanglo. Sita Pini Manipur High Court Pen Recommendation Hoptai Si Angbong Pivek Nangji Pu Order Pideta Pita ke padera joksi pregjam along ri Mite Akhe Atum Dodun Sita Longvek nang jipu kache dondun ang theklo puala mathasi pini kache songa me kedeng dun lo pusi pherang keto mathengno ningjepon. News report Karbi Anglong News Channel. আমাৰ অসমৰ মণিপুৰীসকলৰ আমাৰ এইটোৱে কথা যে আমাৰ মেইটেইসকল যিটো মণিপুৰী বুলি আমি মণিপুৰত থকাবিলাক মণিপুৰী বা অসমত থকাবিলাক অসমীয়া যেনেকুৱা একচুৱেলি আমাৰ ট্ৰাইবটো হ'ল মেইটেইটো ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ এটা ইণ্ডিজিনিয়াছ জাতি হয় সেই জাতিটো হ'ল কি হ'ল আমি বিচাৰি আছোঁ কি যেতিয়া এছ টিটো আমি অৰিজিনেলি আমি এছ টি আছিলোঁ আগতে কিন্তু পিছত আমাৰ কি হৈছে পূৰ্বপুৰুষৰ আমি সেই হিষ্টৰীলৈকে নাযাওঁ মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো হাইকোৰ্ট যিটো এজ পাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ সংবিধানত যিটো মতে হাইকোৰ্টে অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰি দিবলৈ কাৰণে 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিলে কৰি আছে এছ টি যেতিয়া হ'ব অকল মণিপুৰ এছ টি বুলি নহয় অল ৱৰ্ল্ডত থকা গোটেই মিটেইকেইটাই এছ টি হ'ব আমি 6 শিডিউল এছ টি আমি বিচৰা নাই আমি বিচাৰিছোঁ এছ টি যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য যিটো ভাৰত সংবিধানৰ মতে যিটো আমাক দিয়া আছে আৰু যিটো দিবলৈ বিচাৰিছে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু মণিপুৰ হাইকোৰ্টে মানে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে মণিপুৰ চিফ মিনিষ্টাৰে তেখেতে ডিলে কৰি থকাৰ বাবে আজি আমি সকলো জাতি আমাৰ মেইটেই যিমান জনগোষ্ঠী আছে গোটেই পৃথিৱীত আজিৰ দিনটোত মানে মণিপুৰ চৰকাৰক আমি এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ থ্ৰুদি মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি আপুনি এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰি পঠাওক সেইটোৱে আমাৰ ডিমাণ্ড আৰু ইয়াত এছ টি নোপোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহু অসুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ নাই আমি তেনেকুৱা বঞ্চিত বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ আমি ইয়াত আমাৰ যিটো কাৰ্বি আংলং আমি বিশেষ কৰি আমি কাৰ্বি আংলংবাসী হয় আমি কাৰ্বি আংলং আমি তেনেকুৱা একো অসুবিধা পোৱা নাই আমি অকল আমি নিজৰটো চালে আমি কোৱা নাই আমি এটা জাতিৰ হৈ আমি মাত মাতিছোঁ যে আমি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যিটো বৰ্তমান যিটো আমাৰ নিচিনা যিটো CM ডক্টৰ তুলিয়াৰ মহাৰৰ নিচিনা তেনেকুৱা CM আমি পাবলৈ নাই আমাৰ ইয়াত তেখেত বৰ বিৰল মানুহ তেখেতে যিটো সুবিধা সকলো জনগোষ্ঠীক দিছে আমি সেইটোলৈ একো ক'বলৈ যোৱা নাই আমি ক'বলৈ গৈছোঁ যে যিটো ভাৰতৰ সংবিধানে যিটো দিয়া আছে আৰু ৰিচেণ্টলি হাইকোৰ্টৰ পৰা যিটো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিবলৈ কৈছে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যন কিয় আপুনি ডিলে কৰি আছে মণিপুৰ চৰকাৰে সেই বস্তুটো ইমিডিয়েট চেণ্টাৰত পঠাই দিয়ক সেইটোৱে আমাৰ ডিমাণ্ড Korkanthi constituency ke parlo langlok so havar along ke AWJF atum pen cherok tok amai ke padopon. Pini aruni phai ke thom ada por phai crazy pen middle langlok so harsing kramsa arong langlok so cooperative lems along ke AWJF atum pen awareness campaign mate cherok tok amai child marriage come child labors labang sojai mek dengpon. Lapen labang sojai mekalong KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khat pona tengsi atok anu kido Karbi atuma phanche roktok ajai mek dengponlo. Lapen labang sojai mekalong langlokso sarpi sarpu SGB atum pen chethanchi mompon. Lapen labang sojai mekalong samilangso police second OC P Acharya chetong dun lapen KAWJF amai phi Violet BP lapen chunbang phi Priscilla terang pi lapen arisang ho atum chetong dun. Lapen langlok so havar SGB lapen araratum chetong dun. Phuluni pen Bidor Singh terang Karbi Anglong News Channel. SGB in pen alang li nursing from South City. Child marriage lapen child labor la so puthak awareness ta dokon so puthak
Pini ada lang lokso mede lang lokso arong along hini SGB la pen GB ba ini atu mandara long nele tum ladak lems hem long si program thik lo ase kidam tang mar sa chek lo pen nele tum phan DC tum pen la kado VSP tum pen nele tum la bangsa program pathik tang do mane la so campaign bang mane rong ato ka jo an bang ke la so a message le nang ji po a meeting la chu chu kidam tang tum pathik lo la so teng pen si ke dam tang nitum hiti ruya prang along tina SGB la pen GB tum pen ching kiching wa tengsi pini la dak medilang lokso long bangke nilitum la bangso awareness program early merit la pen child labor bang pang cheng ponlo la sila dak pini la bangso lang lokso medilang lokso adi malong bangke nilitum mesen pen chetan che mum long lo la pen aina teng mane lo and order atum stame pinan ke do dap lote ko PC aron mante ko pise kisung e phoi ma la pen ko pia dhara ma la bangke rong ro phan same than pachini pon long lo dak same lang so second si same nang chitong lo alang li ten si ka do ave aron alam bang than de kang lo rong ro phan la pen e prang ke bang jia bang ke dam tang an ke aron ke 2016 pen 2006 a ek pen si dolo so aron bang ke same tum amuni tum bang ke kroy credit pon si ke dam tang acik lo alom ke nepon lo penang an nepon lo la si public atum la bangso ho tuning ri lo je la bangso men ke nep chek bang chok che awareness dam pensi ki kroy tum an ki kroy lo kroy kri tum an phan bangke asal pen anganwadi tum longa data kalek bom sila tum notice mukha pathai ji la so pothai teng pensi non ke nepon po aron pen po silang tum chipa thik si non bangke la po sila tum claim bom lo la sila so ki sung long bangke ili tum phodun de nang ji li tum khai pen cheng lo etuma Karbi Anglong long ke do ana jati tame ke dam tang ana ton ke kalida se ke bang dilang bang ke la so kisung bang phu phe da nang ji pusini tum non la bang so amese sa bang ke mate la so berta bang ke pachetak pon bom lo la bang so awareness bang e pi pon bom lo la si lo do ko la dak lang lok so kalida ji ni li tum ke dam ji rong atok jo an gari motor le lia jo pen cheng lok mobile network abe jo an tamini tum dam ji la bang so long bang ke SGB pen chenglok GB la pen rong asar la pen asar nganwadi tum ans tamen ang cherap don pen itum along ri mate tum Karbi Anglong long bangke la so kisum bangke chepe jok pon pameji phani li ke tuning ripon alang le tum phan same la siun an ke nang cherap bon je phang rong rup same nang che tong don pen la bang so lam the ni vet same ka che than pon long ye phan la pen ron lam ka che ni pon je phan si ni li tum ko nang le tum channel pan same chun ni pon thulo la pen ni li tum same liblet Karbi pen ke tok ta do English pen ke tok ta do la pen picture mate a photo pen paklang po la son claim no te la son po photo la hai liblet pen sa andas meni tum pinit pen tame chiron ponong lo pen SGB tum han tame ongdong ni tum ron ponong lo jate alang tum ka prek pan se paron ponang pising ton tum tapi pon lo la sila bangsa program long bangke kado we cherap nang ji athela hai ke tum society phan ke mesen phan ka phai no dagi phan kali la sinang le tum phan ni tum nang le tum channel long ni tum hoi Karbi Anglong wen jases hoi pen bangke choni ri pade krim pon lo pen la so long ke kado we ta cherap cheturun ji pusila dak pini media lang lok so awar long SGB pen jenglok AGB tum same lang le tum chechak pon lo pen law and order som tame un an kinang cherap don pop selang tum tame ni tum hanang chechak pon lo pen district administration tame ni tum jakong mate power mate information ni tum la hai long pami pasila maso bang ke claim tum ning hang jung bale ni tum ke claim kali asi rata te dapan chito cherap nagi pusini le tum pachini pon lo Itulah nang itu borpung tarapung tamai kau. la hai long bang tum dam nang kok ji athe la sona josi no West Karbi Anglong Sorkari Gambura Association atumpen Church Memorial Morn Park along Social Work Kedengpon. Nijang Karbi Anglong Kaparlo Lakha Sirkep Amrain Constituency Arlo Church Presek Morn Memorial Park along West Karbi Anglong Sorkari Gambura atumpen Social Work Asai Dengpon. Labang so sai Kedengpon Jasimet Pet Nijang Karbi Anglong Sorkari Gambura ahinpen Patir Piponsi Arwache Klonify Kethom Arni Church Presek Morn Memorial Park along Social Work Asai Kedengpon along Kechengsi Melur Kaipon La Penapi Chikimo Asai Dengpon Det Penapin Mei Chengpon Si Nijang Longri Sarkari Gambura Amepu Sar et Ingleng Pen Mai Charipon La Pen Kongchon Bang Monsing Bepen Si Mealam The Than Pajirmipon Bang Solong Sing Terang Chairman Jirikindeng Town Committee Manpeng Aman Pen Chetong Dun along Jirikindeng Lems Chairman Robin Hanse Lapen All Karbi Anglong Sarkari Gambura Association Amepu Rustom Phangcho Church Presek Community Hall Kilang Chari Amepu
babu timung kongchun bang mohon phang chotum chetongdun lapen nijang long riar lo kedo sarkari gambura atum bang pharo so se chetongdun si mayor di pidun lapen me along cheparai pon prabjin pen sarkari gambura asai hemta dovek nang popusi West Karbi Anglong sarkari gambura atum KAAC CM Dr. Tuliram Rong hangaphan chuning ripon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Prisek mate charchim memorial pakalong sorkari gambura tumpen kisik kedang pon ladak isi social work labang social work ke isi atim pon lo ladak unity peace and harmony lapen ke workmanship pu labang so alam pen ajoini ba labang so a message sorkari gambura tumang bong la parta rong rubarlo kapili ji pu pharmacy nitum dak social work kam pini mira rong lapen ke thiseri rong hai hui nitum ke e ponji phan la kam klem pon bom lo lapen non e pon long lo la ka do ka vesita ke thik ding tum lapen ke council ke ja tum sita nitum phan ke rapon posi nitum kam sita misen pen pichun pon thek lo lapen pini arni le ladak nitum misen pen si sorkari gambura tuman sita hawartin pen ang chetong dun lo nitum prai bang pharu susi ladak sorkari gambura tum pini ga chetong lapen ke alang litum sita halloween wing pen ke bang lapen methanga sai chi bikok pen labang so association lo akam pichun rapet nang pu alang litum kamatha pen nanga cherap nanga chitudun lapen labang so mai long sita nanga chetong dun theka potsi alang litum phansa nilihin pen nili all Karbi Anglong sorkari gambura association na president hin pen alang litum phan suri akardom pajir poniglo lapen ke bang jilang jitu ke klempon nang ya kaman sita nitum isiwet ke klempon thegi phan abang putin ang gambura tum phansa nili pachini ponlo lapen ke labang so sayalong tarik isipen nitum ke klem ke dampon along nilitum ka visit dam la hayu la ka do ko ya kamalong sita Karbi Anglong autonomous council akeja tim Karbi Anglong jitu ke Japon ake hai Dr. Tuliram Rong hang lapen ke revenue in charge EM Omor Singh Tiso ake hai alang litum sita nitum aphan khi dat penang cerap dun lo lapen labang so khi dat pen yok sinilitum halloween wing adim pudam nang chinthong hawar adak Meghalaya pen border adak lamki ke do diman sita nilitum humri damlong lo lapen hadak sita nilitum mesen pen si adak rat atum pen chingki che thanlong lapen nitum long ni long thoma hawar hapu damlong lo lapen ke umru khuti long pu adak ta nitum peace committee nitum sorkari gambura muni si adak peace committee president lo lapen ingsamjin lo non lapar da ko nitum patumi dak pu jiriginde nga hawar long muthade pu long sita haladak aduya hoy alam border pu alam ke kalitema sita sap hoy khai hiniang bong laso ka charbo long sita nitum langdam long lo lapen laga do ko we sita nitum adak rata tumpen chingki je than lo lapen alang litum phan sita nitum putekang lo je Nampi ingnar ka phirno jok hemrit kapang ho Nijang Karbi Anglong kaparlo lakha troxy Kopili constituency arlo number 2 rikang mihom rongphar arongame kar sarpoteron ahem nampi ingnar hem pritikangda non malom Kheronia hawar along nampi ingnar ka phirno kang arbenga pora hutsi men pen ejon nampi ingnar number 2 rikang mihom arong along ajo porphai krei sira chitim apor malom ludam choksi sarpoteron ahem ki pritikang lap Lapen bangso hem ki pritekang apora hut sang bosta hini cho hijekang kasu phole chair anta pahino laplo bangso nampi ingnar hemrit ki pribom apora hut ke osomar lapen achor anchot si hem ke do pusi pachini pon lapen ahema sorke kachongdat along sido puta pachini lasi kisung ke phoa hin pen kachuning ripon sarkar kachari ke theki dingatum nang rap tha pusi pherang ke theng no ningje pon Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel hem tikang bab mujo ujon bedeng nare pinangan lukson lo kasu warlung talo ciar talo sang talo son ulo kemta 11:40 support nili tumta hem katong thekthi usumata dang ethom kaching thur hajar ma pu nili tumi dorum tanang frilo su hosi Kan back kilo ne. sang beg ni lo chu ha ada dam chor lo achar si Ini dolang mana? Sok. so bang ke otigila
sang abang silo adraman ta sak dak dak dalo kasuar lunglo la mihipta avidalo Jangan bagai ni na. ingnar ke jonik ve jon ve silo Telah niar kipri hu nang litum hema be. hem sido hem alo sidolo katong the aprang ta do kat popolo aprang ta do ko mat ako phit aing nar hem na chi phit thu sini tumang ke kathulo longka pre kathulo si kong sel long akithe kiding kang itum nang rabik tha Dipu Medical College and Hospital athengno along rongpen se kachilangji pukewan iagari swift desire mechodet. Nipai ke thom aruache cloning kansurihini rank kora ke thom Dipu Police Station angkangarlo Dipu Medical College and Hospital along West Karbi Anglong Kheroni Phelang Piasor se kachilangji pura Dipu Medical College and Hospital along Keso Chevansi Keso Afan Pesunsi Gari Parking Tekang Koksi Hospital along admit damlo. Patient upon X-ray room an pondet pen X-ray nam ki PG po hud gari meke chopu hang jojo si nili chelang dunlo nili gari pe sangkok agari si mecho detlo pusi gari ahem pu Sri Jona Singh pen chethan. Tong sekot pen fire brigade hang si agari meke chodet ame pe map dunlo. Agari meke chodet agari lake Swift Desire bearing registration number AS01 EW7001 pusi pangthek pon longlo. Agari ahempu kache thana teng lipute agari ta akimi hoya sonlang ningkan hini baksi dolang pusi chethan tangte non ilitum ke thekdun long karjudun long pen anta injin sodun mimi alamlo athe alangli keso ke pangji dokok ajoine si Dipu Medical College and Hospital along keso kache langjia phansi ke banglo alangli tum ke bangatum kisung thektik pensi keso kache ban I agari lo seta nonapor kisung ke pho huthot si ako kisung ke phodun thuke ilitum injin sodun thunang jia porlo athe alangli mena address anta pherang ke tum karju apora hot anta matha thekthi si chethan thekthi detlo lasi mane chinya bang do pulote Dipu Medical College and Hospital along humri damra kerap ke pajirji aning ke hang do bang aling bisar damra rab igdun hurtha pusi nilitum Karbi Anglong News Channel hoi pen radde aphan kachuning ri pidunlo News report Karbi Anglong News Channel পেচেণ্টটো আনিলোঁ আমি পেচেণ্ট খেৰণিৰ পৰা আহিছোঁ আহি পেলাই পাৰ্কিং কৰি পেলাই আধা ঘণ্টা বেছি হ'ব আমি মানে ভিতৰত থকা ডক্টৰৰ ওচৰক দেখুৱাৰ পিছতে যেতিয়া আমি মানে এই এক্সৰেৰ যিটো মানে পইচা দিব লাগে নহয় তেতিয়াই মানে হাল্লা কৰোঁ এই জুই লাগিছে আহি পেলাই চাইছোঁ যে মোৰ গাড়ীখন এইটোৱে আৰু খেৰণি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং তেনেকুৱা আগতে কিবা তেনেকুৱা হৈছিল নাই একো নাই নতুন গাড়ী এবছৰ হৈছেহে মাত্ৰ পেচেণ্ট আছিলে ন এইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল